ده هر سه سالên vê dawiyê de bi dehana radyo û govar û rojnama di nav penaberên Sûriyê de yên li Tirkiye hatin vekirin. Heyama mehekê ya yekem radyoya taybet ji bo penaberan li Kurdistana Iraqê hate vekirin bi navê Radyoya El Selam yan jî aştî. Ev radyo jî bi piştgirî yan jî bi sponseriya Konsolxaneya Frensî ya li Hewlêrê û her wiha Sentera Çanda Frensî hatiye vekirin. This project, born in October 2014, Projeya me taybet e ji bo penaberên li Kurdistanê. Gelek dezgehên ragihandinê li vî welatî hene, lê tenê radyoya me taybet e ji bo dengê penaberan, ji ber em dixwazin ziman halê problem û daxwaziyên wan bin. û canê aştiyê û jiyana bihevre li nav wan belav bikin. Karmendên vê radyoyê dibêjin piraniya karê wan bi tenê li ser penabereya û di nava kampan de ye, ne ku li ser hin karên din e. Ango problem û kêşeyên wa dixwazin ji wan re bidin xuyanîkirin ji dezgehên hikûmî yan ciyên navdewletî re. طبيعة شغلي من از مراسلة واز مذيعة وهنجر از من شغلي مسار ميكسر جهاية وازارم كامبو از سر اوضاعي لاجئين واز تقارير وتشيدكم. والله فرقتنا تشت المشكلة هبن ام تركيز تكن سارجن تشت مثلا مشكلة اذا خدمات تخوكين بن ام سر وتشتي تقارير وتشيدكن سواء خدمات تعليمية لطبية لتشيا يعني ام تقارير سر وتشتنا تشيدكن. لگوری آمارین حکومت هرم کردستانی بهتری 1,200,000 پنابر لجموان هنا چه عرب و کریستیان عراقی یانجی کرد و عرب سوریه لوما رادیو السلام به هر سه زمان عربی كردي سورياني كاردكا. تم اختيار اللغات الثلاث لأنه برانيا بنابرين الهريمة كردستاني جعرب وخريستيان وكردين إيزدين عراقينا وجعرب وكردين سورينا لو ما أم بهمو زمان وان كاردكن آنغو عربي سوريان آشوري وكرديا كرمانجي داغو أو هموج ما فهم بكن تفيكو دناف بنابرين سوريا دا چل اردنی لترکیه للبنان یانجی لکردستان عراقی هجمارک رادیو و گوار و تلویزیون و یندنجی چبون لگلک جوان سرکفتن بدسن آنی دبکو رادیون بوی آوایین پیشتگیری دولتان اوروپی بهتر سرکفتن که بینن لگوری دیتنا گلک چافدیر و چالک وانن. شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر.